Dobar dan svima. Nadam se da me vidite i čujete svi. Ja sam Ranko Rodik iz firme Mobilisis Hrvatska, to jest SIG Mobilisis. Te na ovom panelu diskusiji ćemo malo porazgovarati o rješenjima koje Mobilisis Fleet korisnici imaju, koje su nešto dodatno razvijali dodatno za sebe, način na koji su to razvijali i koji su neki benefiti bili od takvih ulaganja. Pa s nama su danas tu Ivan Poldrugač iz Hrvatske pošte, Slaven Papa i Nikola Endriš iz Bravela, te Tomislav Kovač iz InTime-a, kojim putem također pozdravljam. I evo, prepuštam kratko riječ, možemo sa Ivanom krenuti, neko kratko predstavljanje, pa predati riječ dalje. Dobar dan svima, moje ime je Ivan Poldrugač i dolazim iz Hrvatske pošte, a radim u Uredu za informacijske tehnologije kao voditelj tima za digitalizaciju poslovanja gdje pružamo podršku za nekakvih 30 aplikativnih sustava i pružamo podršku bilo internim ili eksternim korisnicima i od strane Hrvatske pošte bio sam voditelj projekta za nabavku i implementaciju sustava za nadzor i upravljanje voznim parkom. Hvala Ivane. Ako možemo dalje onda sa Slavenom i Nikolom. Unmute samo. Još jednom dobar dan svima. Ja sam Nikola Endriš i voditelj sam logistike u firmi Bravel i sa mnom je kolega Slaven Papa koji je menadžer za njemačko govorno područje u istoj firmi. Hvala. I zadnji, ali ne i najnebitniji naravno, Tomislav iz InTime-a. Pozdrav svima, ja sam Tomislav Kovač, radim kao sistem administrator u InTime-u, već sam tu 9 godina. Ja sam isključio bio informatičkog smjera ovdje, ali kroz neki period od par godina sam se počeo zanimati za logistiku, te sam onda preuzeo nekakve implementacije logističkih softvera. Jedno od njih je bilo i integracija sa Mobilisisom, gdje smo integrirali fleet management sustav sa našim ERP-om i sada uspješno koristimo i tu uslugu unutar našeg sustava. Ok, hvala puno. Pa evo sad kad smo već, Tomislav, kod tebe, možeš samo onda ukratko reći kako je neka struktura voznog parka u InTime-u, nešto što se tiče troškova? Pa naši troškovi glavni dio kombi vozila i kamioni. Kombi vozila ima neku podjelu od 19% na gorivo, 50% na vozača, 31% na vozilo, dok kamioni imaju podjelu 50% na gorivo, 26% na vozača i 24% na samo vozilo. To su grubo podaci, ali nažalost variraju o mjestima gdje mi vršimo dostavu i preuzimanja, tako da nije to 100% točno, ali grubo to je to. Pa dobro, pretpostavka je da se tu negdje postoci kod firme koje se bave i distribucijom i logistikom paketa tu negdje sve vrte. Pa ajmo čuti možda kako je to dalje u transportu pošiljaka. Ivane, kako je u Hrvatskoj pošti to? Evo ovako, pošto sam iz IT-a, nemam baš detaljne informacije o samoj strukturi troškova, ali znam po redu veličine koji su najveći troškovi. Najveći trošak je nabava vozila, potom trošak goriva, troškovi vozača i onda nešto manje održavanje i popravci, osiguranje i nešto amortizacije. S time da bih htio reći da je Hrvatska pošta od 2017. godine krenula u obnovu svojeg voznog parka, koji je 2017. imao prosječnu starost nekakvih 7 godina, i onda smo 20% flote tokom godina mijenjali i sada smo došli na prosječnu starost od 3 godine i većinom odlučili smo se da sva vozila nabavljamo putem leasinga i sad ovisno kako smo koji kontingent vozila nabavili, nekakvi troškovi održavanja i popravaka, nekad i samog osiguranja odmah su uračunati u sam leasing. Da, krenuli su zapravo i sa elektrifikacijom samog voznog parka između ostalog. Tako je, Hrvatska pošta ima, ja bih rekao, vjerojatno najveću flotu električnih vozila koja broji nekakvih 400 vozila, od toga nekakvih 110 poluteretnih, 50 osobnih vozila, nekakvih 44 cikala plus 200 električnih mopeda. A koliko ljudi
Hrvatska pošta zapošljava da se pokrije sve te službe? Pa, znači, trenutno imamo 9250 ljudi. Fino. Da. S obzirom da Fortenova zapošljava 45.000, vi ste onda relativno ne tako daleko, ono, koliko oni imaju operacije. Hvala Ivane. Kako je u transportu drvne građe? Pa evo, kod nas u transportu drvne građe isto su tu negdje ti postoci, otprilike, znači opet gorivo je najveći postotak, to varira između 30 do 40%, ovisno o cijeni goriva, koja znamo svi otišla strašno u postocima gore početkom ove godine. Sada nešto, ajmo reći, malo se smanjuje, pa je to za nas veliki benefit. Zatim tu su vozači, isto to negdje varira oko 20 do 25%, gume oko 3 do 4% i ostalo, znači, to ostalo, znači, spadaju ti dijelovi, hladni pogon i to je otprilike nekih 36 do 40%. Nikola, vi se u transportu, pogotovo međunarodnom transportu, često morate boriti upravo sa tim kadrom vozača. Kako se s tim danas borite? Da li ste već počeli možda i nešto izvana uzimati ljude? Kako to je? Znači, u tom kadru borba je oduvijek, znači od početka nastajanja firme do sada, i znamo da će to biti u budućnosti. Puno radimo na tome. Kao što si sam rekao, uvozimo i strane radnike, jer to je sve veća potreba danas za njima i svjesni smo toga, tako da velike planove bacamo i za njih, znači imamo čak i disponenta, dispečera stranoga, kako bi olakšao njima rad, njihovo govorno područje, tako da to je uvijek borba i nadamo se uvijek da će to biti, ajmo reći, nekako lakše, ali nije baš. Da, jasno. To što si rekao, borbe uvijek od početka u toj međunarodnoj logistici, prevozu robe sa radnicima, kako u Njemačkoj se oni bore s nedostatkom, tako se bore i Velika Britanija, bome se bore i tu na našem Balkanu. Cijela Europa je problematika vozačkog kadra, zato da sve manje ljudi mladih ide u taj posao, jer nije jednostavan posao, znači nije posao od 8 do 4 pa sam doma, to je posao gdje su ljudi odvojeni, a sve mlađi ljudi sve teže se odlučuju na takav vid poslovanja. Nekad je to bio poziv vozač, a danas to postaje problem i tu je veliki nedostatak, ajmo reći, u tom dijelu. Što puno mladog kadra fali. I tim automatski se troškovi onda i povećavaju. Čim je manji interes za radom, ti moraš više platiti radnika da ti želi odrađivati takav posao. Kad mi Bravel i Mobilisis već dugi niz godina zapravo posluju zajedno, praktički od naših početaka zajedničkih, i rasli smo zapravo zajedno kroz cijelo ovo vrijeme. Kad ste uzimali fleet management, kako je to bilo neko rješenje koje ste tada tražili na tržištu, kako je odluka neka pala onda da... Pa evo, znači, glavna stvar u tome što smo se odlučili za vas i za tu vrstu ovoga menadžmenta, znači je to praćenje taj GPS, jer s obzirom na to da smo rasli, sve veći broj kamiona, sve veći broj vozila, danas smo evo na 150 vozila, nije bilo moguće više onak, ajmo reći, ručno voditi i sve iz glave, nego smo trebali prijeći na taj management, fleet management. Između ostalog, mislim da smo mi, ne znam, nisam siguran da smo prvi, ali među prvima koji smo isto uveli sustav sonde za gorivo, kako bi što lakše mogli kontrolirati, ne daj Bože, nekakvu krađu goriva, s obzirom da su kamioni po cijeloj Europi, i kako bi odmah mogli utvrditi da li se to događa u realnom vremenu ili toga zapravo nema.
Da, sonde za gorivo su nekad bile veliki hit, onda je malo se smanjio hit i sada je opet postao, ajmo reći, hit, jer su i promijenio se način uzimanja tog goriva iz rezervoara, više nije to ono, ajde uzet ću 500 litara i to prodati, sad se ono u litrama broje manjkovi i njih baš treba detektirati, jer kad pričamo o nekoj cijeni prevoza po kilometru, onda upravo se uštede kriju tim finalnim sitnicama. Svi su u prevozu tu negdje po toj cijeni, ali onda mora sa tim mini marginama biti najviše konkurentan. Da. A, Jer mi radimo isto na bazi ponude i potražnje kalkulacije, tako da nam je realno svaki dan bitna ta realna trenutna cijena goriva i s obzirom na to gledamo i vidimo na portalu vašem te sonde, pratimo i to pa da vidimo otprilike koliko na tim rutama kamion troši i koliko možemo s obzirom na to ponuditi cijene prijevoza. Hvala Nikola. Možemo kod Tomislava, isto pitanje kad ste tražili fleet management, koje su neke bile specifičnosti prilikom odabira? Jedno od naših svoja da taj vozni park koji je poprilično velik kroz cijelu Hrvatsku. Htjeli smo nešto što bi obuhvatilo vozni park, ERP sustav koji imamo i nekakve izvještavanja koje bi bila dobra da saznamo gdje možemo optimizirati neke procese. Znali smo da je to dosta veliki pothvat sve to objediniti, ali eto mislim da smo uspjeli. Tako da Fleet Management je ponudio sve to. Tražili smo optimizaciju skladišnih procesa. To je jedan veliki faktor koji nismo uopće mislili da možemo, ali nadali smo se da bi mogli. I tu smo nešto postigli sa geokodiranjem pošiljaka koji nudi Fleet Management. Skladištari više ne moraju gledati ulice, gradove, poštanske brojeve, nego već imaju dostavnu zonu koju dobijamo direktno iz ERP-a. Tako da skladišni procesi su uvelike ubrzani, ne govorimo 1-2%, nego rekli bi 30-40% ubrzanje, olakšavanje ljudima, što je isto danas bitno, ne želimo da se ljudi ubijaju na poslu, tako da olakšali smo i njima. Izvještavanje nam je bilo bitno, to nažalost još nismo stigli u potpunosti implementirati, ali u tijeku je i korištenje toga, tako da i to će isto biti uskoro. Ok, hvala Tomislave. I finalno, kod Ivana, kako rješenje ste vi bili? S obzirom da je Hrvatska pošta posjedovala sustav za upravljanje voznim parkom koji je bio na našoj infrastrukturi, željeli smo prilikom odabira novog sustava odabrati sustav koji će zadovoljavati potrebe našeg poslovnog dijela kao i nas informacijski, što znači da je sustav trebao zadovoljiti sve funkcionalnosti postojećeg sustava kao što su real-time nadzor vozila putem GPS-a, evidenciju svih prometnih jedinica u našem vlasništvu, jer u biti koristimo ga kao asset management za pokretnine, evidenciju pripadajućih troškova goriva, cestarina, servisa i slično, te neke osnovne bazične izvještaje, a dodatno na sve to novo rješenje trebalo je omogućiti naprednu transportnu analitiku sa teretnih vozila u vidu očitavanja podataka sa taha i sa sonda, potom identifikaciju vozača putem iButton uređaja, automatizirani proces kreiranja putnih radnih listova te njegovu digitalizaciju putem mobilne aplikacije. Tražili smo detaljniju i napredniju analitiku izvještavanja kako bi mogli efikasnije upravljati voznim parkom, napredni sustav alarmiranja po različitim parametrima koje možemo sami definirati, tipa kad koje vozilo treba na servis, kad ističe registracija, alarmi za prebrzu vožnju i slično. I dodatno zahtjev od IT je bio da rješenje mora biti implementirano po SaaS modelu, znači software za service, znači cloud rješenje, tako da smanjimo trošak održavanja naše infrastrukture, te da ju rasteretimo, jer smo prelaskom na novi sustav izgubili potrebu za 10-ak servera koje su bila korištena za stari sustav i dodatno sustav je trebao biti integriran sa našim aplikacijama putem nekakvih API-a. Da, Hrvatska pošta je jedan od najvećih voznih parkova u Hrvatskoj, rijetko koje veći.
to ne pričamo samo o osobnim kombi vozilima i kamionima, već i o biciklima. Tako je, znači imamo nekakvih 1500 teretnih, lako teretnih kombi vozila, osobnih vozila, plus 2000 mopeda, četverocikala, viljuškara i slično. I uglavnom evidencije za sve njih vodimo u ovom sustavu. I onda kad se krenulo implementaciju rješenja, kako je to onda teklo, kako to sad izgleda? Pa uglavnom krenuli smo implementaciju negdje krajem 8. mjeseca prošle godine i do kraja godine, odnosno u 4 mjeseca ugradili smo GPS uređaje, odnosno u biti izgradili smo stare GPS uređaje, stavili nove na 1250 vozila, od toga 50 na teretna, 1200 na poluteretna, osobna i lako dostavna vozila, što je kod nas bio jako izazovan proces zbog veličine samog sustava i rasprostranjenosti naše flote po cijelom teritoriju, pogotovo su bile izazovna područja na otocima gdje je trebalo točno organizirati kad će koje vozilo biti dostupno ili ga dofurati to vozilo u naše prometne urede. Pa paralelno s ugradnjom tih modula, od manjih prilagodbi sustava do krajnjih edukacija poslovnih korisnika, isporučeni sustav s kojim smo automatizirali proces kreiranja putnih radnih listova i evidencije putnih računa. Isto tako, u međuvremenu sustav smo uspješno integrirali sa našim poslovnim aplikacijama ERP-om, gdje šaljemo podatke o dnevnicama, tako da naše računovodstvo više ne mora ručno prepisivati te podatke, odnosno već dobiju gotovu temeljnicu na temelju koje oni mogu proknjižiti to. Povezali smo se sa našim HR sustavom, u biti kako bi dobivali podatke o našim vozačima i možemo reći da u biti svaki djelatnik Hrvatske pošte u fleet management sustavu definiran kao vozač, tako ako će imati potrebe bilo kada koristiti neko vozilo, ta vožnja će biti evidentirana. Dodatno, security zahtjev od IT-a je bio da sustav bude integriran sa ADFS-om, a ADFS to je Active Directory Federation Service, to je server koji služi za autentifikaciju korisnika, tako da se naši korisnici kad se spajaju na vaš sustav u biti autentificiraju na našoj okolini, tako da nema nikakvih prenosa osobnih podataka prema vama. I, evo još da kažem, u konačnici do današnjeg dana stavili smo od onih 1200, još smo stavili 1400, ukupno 1475 vozila, a na samoj aplikaciji radi nekakvih 100-tinjak ljudi. Svakodnevno. I koliko nekih 6000 je sinkronizirano već unutar sustava. A specifičnost recimo kod Hrvatske pošte je bilo da svaka vožnja mora biti popraćena putnim radnim listom i to se prema propozicijama dostavljena od samog ureda za upravljanje voznim parkom, na koji način će se generirati, prema kojim pravilima i prema prijavama vozača iz vozila se kreiraju ti radni listovi. Ne znam da li možeš podijeliti o kojem broju se tu putni radni listovi radi? Pa znači, putni radni listovi, mislim da ih imamo negdje 150.000 godišnje, ali naravno oni se i printaju, pa to znači ako se duplo printaju, ako ima više listova, to je negdje 300-400.000 listova koje smo izbacili iz upotrebe, odnosno uštedjeli na tome. Tu papir više ne trpi svašta. Da. Tomislave, kako je kod vas neko implementirano rješenje izgleda? Pa kod nas smo isto započeli smo sa ugradnjom GPS-ova u sva vozila, ugradili smo nekakvih 150 vozila, imamo puno manji vozni park, nama je bilo lakše to ugraditi u vozila. Nakon toga je krenula faza integracije sa ERP sustavom, tu smo imali zadatak podijeliti cijelu Hrvatsku po nekakvim zonama i područjama dostave. Za to smo trebali podaci iz našeg ERP-a, to smo optimizirali, iskoristili smo vaš sustav za to, sve ukomponirali lijepo i htjeli smo standardizirati područje na cijeloj Hrvatskoj, što smo i uspjeli sa ovim projektom. Nakon toga je sama integracija između našeg provajdera i vas krenula, to smo, ako se ne varamo, nekakvih 2 mjeseca odradili i nakon toga je sustav bio živ, aktivan, evo danas radi već skoro godinu dana, sve je u redu, sve funkcionira. Da, meni je projekt sa InTime-om bio jedan od dražih, zato jer smo zapravo bazirali na jednostavnom rješenju za sam fleet management. To uređaj koji se ugrađivao zapravo nešto što se kod nas koristi u onom entry level paketu, bez obzira što je sve dostupno unutar platforme, ali
Meni se jako sviđa način razmišljanja na koji ste vi krenuli, ok, meni fleet management bi trebao biti podrška nekakvim drugim procesima i onda smo krenuli razgovarati, ajmo nešto geokodirati nepoznate adrese, ljudi šalju svašta, pogotovo izvana, daj mi informaciju tu koja mi dolazi, zapravo prevedi na hrvatski, daj mi ju geolociraj i tada smo još dodali ova zonska rješenja da si možete sami dodatno i slati zone vaše predefinirane prema tim geokodiranim adresama u vaše daljnje sustave, što je zapravo bio i velik posao s vaše strane jer ste doslovno ucrtavali sve vaše interne zone ručno na karti Hrvatske. Tako je, ručno se radilo i crtano je oko 90-ak zona ručno se radilo. Znači posao koji je trajao poprilično dugo, ali sad kada je gotov, sad kada je to lijepo sve definirano, sada je puno lakše. Ja, drago mi je to čuti. Nikola, Slavene, kako kod vas trenutno zapravo izgleda? Mislim, vi ste tvrtka koja zapravo cijelo vrijeme i dalje ulaže u sam sustav, ali neka prezentacija šta sad sve imate od nas, to je bilo razvoja i razvoja. Vi praktički imate platformu unutar platforme već. Mi konstantno razvijamo sa vama zajedno tu platformu i stalno nekakve nove ideje stvaramo zajedno sa ajmo reći ne problematikom, nego izazovima kojima se mi susrećemo na terenu. Znači, prevoz trupaca je specifičan prevoz, znači u tom dijelu, ali nama je ubrzalo znači taj dio od učitavanja dokumentacije, znači obrade, ne moramo čekati da dokumentacija dolazi kad vozači, od toga da možemo pratiti vozila u kojem smjeru se kreće, to je one famozne crte koje mi imamo znači u našoj aplikaciji, koja olakšava dispoziciji vidjeti u kojem smjeru već koje se kreću, tako da teško je reći da nismo skoro svakodnevno sa vama u kontaktu, jer svakodnevno imamo nekakve zahtjeve koje jako dobro implementirate u taj sustav. Naravno, ne pokažu se svi uvijek idealni, onda se brzo promijene, ali u tom cijelom dijelu smo jako zadovoljni, jer kažem, olakšavaju veliko, znači praćenje znači, na cijeloj Europi, naročito iz tog razloga što naš prijevoz nije tipična špedicija, znači mi se ne vozimo i po običnim cestama, mi smo po šumama, po šumskim putevima, po koordinatama, znači od tih alarma koje se koriste i tako dalje, tako da smo puno si olakšali od onih alarma, koliko stoji kamion, kada na utovaru, nakon utovara, znači puno smo mi tu nekih aplikacija dodataka napravili, a vjerujemo koje su vama u razvoju prema ostalim klijentima, vjerujem, dosta pomogli. Pa sigurno da jesu. Ja sam najsretniji kad naši klijenti imaju nekakve ideje i niti vodilje gdje zapravo žele sve ići, jer zapravo ništa nije nemoguće, samo pitanje isplativosti na kraju dana. Svaka ideja se da, bi se reklo, i glupa ideja zna ispasti na kraju dobra ideja. Apsolutno. Treba pitati. Još je specifično zapravo kod vaših vozača što su u pojedinim slučajevima oni terenski radnici, pa rade i sa nadogradnjom za izvlačenje trupaca. Tu je obračun zapravo i plaća nešto vjerojatno i drugačije kod njih i tako dalje. Definitivno od radnih sati do svega ostaloga. Znači. Jasne. A i sam rad zapravo je drugačiji, to klasični radni nalog, odi na utovar, pokupi robotu, imaš istovar i završi put i pošalji, nego dođe u šumariju i zapravo tu njima kreće radni nalog gdje sad ću tu pokupiti ovakvi trupac u toj količini, ovdje ću na drugoj lokaciji toliko i taj podatak da se resinkronizira prema vama. Da, i sad je naročito sad potrebna, s obzirom da smo uveli strane radnike, ta povećana kontrola kod samog utovara, pogotovo ako su oni natovareni, trebamo odmah prekontrolirati da li su sve obavili s obzirom na uvjete i s obzirom na potrebe klijenata. Tu nam uvelike pomažu slike u radnim nalozima, znači oni nam odmah to fotografiraju i mi odmah u realnom vremenu možemo vidjeti da li je sve u redu, da li mogu krenuti prema istovaru na cestu ili nešto moraju promijeniti, pa ih odmah s obzirom na to i kontaktiramo. Tako da to nam je
uvelike olakšalo sami posao. Mhm. Ima i onaj dio koji nama isto pomaže u tom praćenju, ajmo reći u tim GPS podacima, u kojoj državi, kada se kreću vozači, odnosno kamioni, jel su ti evropski propis, znači po pravilnicima obračun, znači njihovih plaća vozača mora biti u državi u kojoj je vozio, znači taj dio nam isto puno pomaže kad je ušao u koju državu, kad je zašao u koju državu, za svaku državu posebno se mora opet obračunavati ta, kako oni kažu, zakonska minimalna satnica, da li je to Francuska, Njemačka, Luksemburg, znači za svaku državu kod obračuna se mora pratiti taj dio u tom dijelu. Tu isto puno lakše se može popratiti kada je koje vozilo ušlo u koje države i u kojoj državi se kretalo koliko dugo u tom dijelu. Jasno, da. Obračun putnog računa je sve kompleksnija i kompleksnija stvar postala kako smo se približavali europskim integracijama. Dobro, sad, hvala Bogu, već 2 godine skoro nije bilo nekakvih izmjena, tako da nije tu bilo niti potrebe nekog dorađivanja algoritma, ali da, prelasci granice, način kada će se koja dnevnica, koliko sati se prenosi s koje zemlje, kad je to sustav jednostavno pozadinski preračuna, vjerujem da skine puno nekakvog manualnog posla sa određenih ljudi unutar tvrtke da se bave jednostavno pametnim stvarima od gledanja koje je koliko bilo, koliko sati u kojoj državi. Definitivno. Da. A kako ste se uopće odlučili? Mislim, vi ste tvrtka koja je u Hrvatskoj krenula od 0 kamiona pa ste rasli. Kada ste se i zbog čega odlučili na neke investicije dodatne? Dobro, to je nama sada teško odgovoriti, ali osoba koja je to pokrenula, nažalost nije mogla danas biti prisutna, gospodin Velimir koji je pokrenuo tu cijelu inicijativu, tako da je teško Nikoli meni reći koja je bila odluka, znači da se krenuo taj. Vjerojatno je bio ta korak prvi, znači pošto su oni vozili tada samo Hrvatsku i onda je krenulo se prema inozemstvu voziti, znači ja vjerujem da je bila tu nekakva odluka, praćenje vozača i kamiona i vozila znači u inozemstvu u tom cijelom dijelu. Od navigacije i ostalog svega, jer ajmo reći svi ti vozači koji su vozili šumarske kamione, znači su dizalicama u Hrvatskoj, naravno da su u Hrvatskoj znali sve puteve i ceste, ali kad ga vi pošaljete nekud do sada u Italiju, u Dolomite ili u Južni Tirol ili u Njemačkoj ili u Češku, onda već malo šumi druga priča, znači onda on mora snaći se na neki drugi način. Ba vjerujem da je sigurno tu bio neki korak. Od toga da se može gledati da li će biti ušteda goriva, kolika je potrošnja goriva na vozilu, da li se pojavljaju problemi kod kojeg vozila, to vjerujem da je bilo sigurno jedan dio odluke da se ide u integraciju tog sustava. Dobro, hvala. Kak je to kod tebe, Tomislav, u InTime-u, gdje je bio razlog isto nekakav dodatnih ulaganja u sam fleet? Mi smo odlučili unaprijediti sustav jer kontinuirano ulažemo u infrastrukturu, što logistički, što programski, što u ljudstvo i ovdje se pokazala se prilika za unaprijediti postojeći sustav. Nekakvi plan nam je bio 2 faze. Prva faza geokodiranje i GPS u vozilima. Ako tu vidimo benefite, ako smo zadovoljni, idemo dalje u drugu fazu. A benefiti su ubrzanje procesa, veća kontrola troškova i nadzor nad voznim parkom, naravno, danas je to dosta bitno. Imamo poslovnice po cijeloj Hrvatskoj i ne vidimo vozila fizički svaki dan, tako da nadzor je bio dosta bitan faktor. Druga faza je unapređenje tog voznog parka, jer sustav izvještavanja koji smo vidjeli je možda jedan od najnaprednijih koji sam uopće vidio, koji ima toliko mogućnosti, tako da odlučili smo se za to. Nakon puno naših sastanaka koje smo imali, uvjerio si na cijelu kvalitetu i sve te mogućnosti koje možemo, samo malo treba pogurati, trebamo malo mi stisnuti i to se sve uklapa u naš način poslovanja i odlučili smo i dalje surađivati i unapređivati skupa rast, tako da mislim da se benefit prenio na sve nas. A koliko je trajalo otprilike od neke inicijalne implementacije sustava kad ste počeli osjećati neke benefite? Rekao bi da bi nekakvi period 6 mjeseci možda. Nije predugačko bilo, nekakvih 6 mjeseci je trajalo
od samog početka, od samih pregovora, dok mi nismo izvukli sve podatke, dok smo krenuli crtati. Ovo gradnja vozila, to traje, to je uvijek najdulji period, jer neka vozila su na servisu, neka nisu dostupna, tako da to nisam i računao, ali sama integracija, ajmo reći, nekakvih 6 mjeseci. Ok, hvala Tomislav. Ivane, kako je bilo u HP-u to po pitanju? Pa ovako, mi smo se inicijalno odlučili na tu investiciju, pošto nam je postojeći sustav bio zastarjelo i htjeli smo nekakvu napredniju analitiku izvještavanja, a to sve zbog veličine naše flote i velikog broja vozača, kako bi sve to efikasnije s time upravljali, a prve benefite praktički osjetili smo odmah, a to je ono što sam pričao već na početku. Znači, praktički smo došli do paperlessa, znači više nema tih 400.000 listova godišnje što se printa, ok, ima ih još neki manji dio, ali ne samo to prijašnje printanje listova podrazumijevalo je da naši djelatnici u poštanskom uredu moraju ručno svaki dan otvarati u starom sustavu putne radne listove, zatvarati, mijenjati podatke na njima i slično, što sada s novim sustavom je automatizirano, pošto iniciranje putnog radnog lista se u biti radi prijavom vozača u vozilo putem iButtona i tu smo vidjeli, odnosno osjetili već sada drastičnu uštedu vremena za prometnike, znači 50% vremena sada imaju više da se bave s onim što bi se trebali baviti, a to je upravljanje flotom. S obzirom da je sustav u punoj produkciji tek od 1.3. ove godine, ono još što smo primijetili u njemu ovako na brzinu, da dobili smo nekakvu grubu sliku na kojim područjima ima prostora za uštedu u vidu smanjenja naše flote ili njene preraspodjele u druga radno intenzivnija područja. Da, sigurno, jer sama struktura ljudi koji se bave sa flotom u HP-u je dosta razgranata na nekoliko razina. Postoji neki centralni dio koji se bavi globalno sa svime, ono se to spušta na razine. Tako, imamo centralni dio s kojim se sa svime upravlja, ali centralni dio upravlja sa nekakvih 10-ak naših prometnih ureda, a od toga naša 4 ureda u Osijeku, Splitu, Zagrebu i Rijeci rade od 0 do 24. Tako da u biti tu je bitno da nam sustav bude stalno dostupan. Da, tu smo i mi zapravo, Hrvatska pošta je nas isto tu malo razvucila dok ti počne naglo sjedati sa 1300 vozila koordinata, to nije koordinata kao neka međunarodna logistici gdje ćeš ti to malo nešto rijeđe dobivati jer je ipak to dugi put. To je gradska vožnja, puno stanja, puno koordinata, puno stvari se dešava i zapravo ste i nas konačno pogurali da i svoj serverski dio dodatno unaprijedimo, ubrzamo, jer smo sad išli na dizanje nekakvih novih serverskih mašina, novih virtualki, baš zato da sve to sustav može gutati što nam dolazi. Nam je drago što vi sad rješavate naše probleme sa infrastrukturom koji su prije postojali, što ne moramo nabavljati nekakve nove licence, pečirate servere i slično, tako da. Uglavnom mi u Hrvatskoj pošti u zadnje vrijeme prebacili smo se nevezano sada na fleet na nekakvih 5 sustava koji su u cloudu, gdje se drastično osjeti olakšanje naših djelatnika koji ne moraju dodatno administrirati, ažurirati te sustave i vjerojatno je to nekakva budućnost u svim kompanijama. Da svi sustavi koji nisu core dio poslovanja, da neko drugi se brine za njih i radi za njih, a da se tvrtke fokusiraju na svoj core biznis. Slažem se, apsolutno. Koliko je bilo izazovno uopće implementirati sad, kad pričamo o tolikom broju ljudi, toliko razina sustav unutar HP-a? Koliko je bilo izazovno implementirati sustav na toliko razina unutar HP-a? Pa bilo je jako izazovno, jer znaš da naša organizacijska struktura, u biti mi imamo otvoreno 3000 organizacijskih jedinica. Imamo divizijski ustroj, a svaka divizija je još dodatno podijeljena na nekakve regije, a regije se po tim divizijama ne preklapaju. I imamo tih 10 prometnih ureda gdje je trebalo obučiti sve te djelatnike, a svaki put kad se uvodi nekakav novi sustav, ne samo fleet management, nego bilo koji postoji otpor promjenama. A dodatni izazov je bio što smo mi tu neki procese optimizirali, neki procesi se sada rade na drugačiji način
I ono, sustav sam po sebi out of the box ima ono hrpu novih funkcionalnosti koje prije nismo imali i ono djelatnici iz naših prometnih ureda još uvijek sada ono klikaju po tim menijima, vide šta mogu gdje napraviti. Uglavnom, ono, na početku je bilo malo otpora, ali sad su vidjeli da neke stvari se mogu puno brže i efikasnije napraviti u novom sustavu i generalno su svi više manje ono zadovoljni sa novim sustavom. Evo, drago mi je čuti ovoga. Meni je uvijek cilj da naši korisnici čim više klikaju, čim više stvari koriste. Trudimo se uvijek raditi sustav zajedno sa korisnicima, da slušamo njihove potrebe i kad god je to logično da krenemo implementaciju toga. Iz tog razloga, pošto je to naše in-house rješenje i preko 10 developera radi konstantno na tome, uvijek imamo jako veliki utjecaj na to što mi možemo pružiti kao neku krajnju sliku i sam sustav koji će korisnici koristiti. Da. Hvala Ivane, kak je bila tekla ta implementacija u in-time-u? Je li to dugo trajalo, koliko ljudi se na kraju uopće koristi sa sustavom krovno? Ili vjerujem da niste tako dubinski razgranati kao što je HP, ali sigurno isto imate neke svoje poslovne postulate prema kojima ste morali onda ići. Mi smo krenuli od Zagreba, to je bilo nam je primarno da Zagreb obuhvatimo jer tu je centrala, tu je glavnina svega. Pa bilo je izazovno u smislu pripreme podataka. Ako se sjećaš, puno smo razgovarali šta se to treba, kako trebamo to odraditi i sami proces na Flitu je trajao dosta dugo. Tu smo naišli na jedan problem. Bilo je nekakvih promjena usred rada kad smo odlučili sad bi nešto trebali mijenjati. Sad smo se našli u jednoj šahmat poziciji, ne možemo mijenjati više jer smo previše vremena potrošili, pa zahvaljujući tebi smo i dečkima iz developmenta smo onda dodatno rješenje implementirali gdje se može crtati i mimo aktivnog dijela sustava, tako da ne remetimo svakodnevni rad, jer naša vozila nisu baš 0-24 sata u pogonu, ali skoro pa i jesu dan u pogonu i ne može se baš sad sustav remetiti tokom dana dok ljudi rade, tako da trebali smo nekako rješenje koje bi bilo moguće editirati u radno vrijeme, a da ne remetimo rad drugih, to smo dobili, tako da tu smo uvelike zadovoljni. Budući je naš ERP vanjski suradnik, tu je bilo malo, kako bi rekao, bilo je potrebno iskomunicirati sve, prenijeti sve im potrebne informacije, ali globalno gledajući veliko jedno zadovoljstvo raditi na ovome i stvoriti takav projekt. Ja, hvala Tomislave. Slaven Nikola, implementacija sustava u Bravelu zapravo niti ne postoji, pošto ste vi od uvijek smo zajedno, pa vi samo zapravo širite nove stvari, kako ih dogovorimo, kako ih implementiramo dalje na vaše disponente i korisnike sustava, ali tako? Da, definitivno, samo koliko znamo, znači koliko se sjećamo po tim iskustvima koji su bili najveći problem kod implementacije su bili nekad vozači. Kada su dobili svoje tablete u kamion, šta će on s tim, šta će mu to i tako dalje. Pa čak i prvi disponent koji je tada bio, na početku se je dosta opirao sustavu, ali kada ga je počeo koristiti, vidio je sam da je puno mu lakše planirati, koordinirati i možemo reći da je sada trenutno znači, u svim sustavima, u svim nivoima firme implementiran sustav od računovodstva do radione, do dispozicije, do uprave, znači svudi se koristi sustav i svako koristi onaj dio koji njemu najviše odgovara i koliko god dugo surađujemo i onda još uvijek otkrijemo neke nove stvari koje nismo znali i koje još možemo bolje iskoristiti, ajmo reći to tako. Vjerujem i ja često nađem neke stvari koje ne znam, tako da i kod mene to zna biti tu i tamo šok i nevjerica, otkud sad ovo. Najteže je zapravo bilo predstaviti vozačima starije dobi, koji su naučeni na rad papir olovka 20-30 godina i sad dođe nešto novo, pogotovo da to baci papir olovku, sad primi tablet i klikaj. Ali njih kad naučiš, onda je to, nema sad tu više. Najteže je krenuti, ali to kad su se oni i zapravo nagovoriti ih, moliti ih, ajmo, idemo krenuti.
Onda kad su krenuli, kad se krene, to onda ide sve svojim tokom i polako krenu shvaćati. Jednostavno, samo oni trebaju shvatiti zašto smo mi to uveli, dobro im prezentirati i kada oni to shvate, onda i oni pokažu neki veći interes, volju i kad je volja tu, onda ide i način rada bez problema. A je čisti primjer koliko su ljudi podložni navikama, ajmo reći sad je novi sustav, nova aplikacija, pa sad već kad se počelo koristiti u uredu, sad su već isto bili, znači u uredu koji su koristili stari sustav, pa sad koja promjena, i onda tek kad počnu nešto, onda vidi, ipak je neke stvari su bolje i tako dalje, ali prvi dojam uvijek ono, joj što sad neke novo, pa kako sad izgleda, sad je to sasvim drugačije nego što se sad koristio, znači tu se vidi, znači svi koji rade sa time, opet kad nešto novo dođe, ne vole baš promjene ljudi, ne znam. Da, sve upravo uvodimo stalno nešto novo, pa su već naviknuti. Stalno nešto novo i to je neki benefit. Da, to je zapravo ključna rečenica. Većina ljudi ne voli promjene. To ne većina, nego ja mislim da je nekih 70 do 80%. Dakle, imaš samo petinu ljudi, otprilike unutar firme koji će reći, gledaj, super, ovo mi je baš dobro, neki novi sustav, idem se sad malo učiti u njemu. Ne, ljudi vole raditi ono u čemu su radili, da im se tu baš ne mijenja nešto. Meni isto sad ovoga, izbacili smo tu, to jest nismo, soft launch smo napravili nove platforme, razvija se već više od 2 godine i ja znam koliko je ona pročišćena, koliko je poboljšana u odnosu na postojeću, koliko je tu nekih tehnoloških unapređenja napravljeno, a ja samo čekam dok mi krenemo s tim, da će odmah biti joj to ovako, joj to onako, ali ljudi se jednostavno ne trebaju bojati tih nekih novih stvari, jer uvijek je nešto novo rađeno sa ciljem i namjerom da bude bolje. I nadam se dok mi krenemo sa novom platformom, što će zapravo uskoro i biti, da ćemo sa tim alatima nekim novim unutar nje i zapravo ljudima olakšati korištenje novog sustava, da će ta tranzicija biti dosta lagodna, ajmo tako reći. Evo, držimo fige. A bit će sve redu. A Poziva službi za podršku, ali bit će redu. Bože moj, zato su tu. Imate neke podatke tipa kakav vam je bio neki povrat investicije od vaših svih tih ulaganja specifičnih? Teško, baš mi velim, dugoročno gledano nismo sad pratili, velim, naročito povrat investicije što je ta fluktuacija vozača kod nas, znači u periodu velika mala, znači mi imamo taj kontinuirani trošak koji je, znači da li kamion se kretao ili ne kretao, recimo tu onda, ali ajmo reći nekakvu analizu sad povrat tih troškova nismo, mi smo to uvijek gledali kao investiciju koja će dugoročno donijeti nekakvu razliku u odnosu na prethodne godine, recimo. Da, vama je zapravo fleet management krovni alat za funkcioniranje, dok ERP tu služi za fakturiranje. Tako je zapravo dosta često nekako u transportu. Da, definitivno. Da, tako je. Da. Dobro, nadam se bar da vam je gorivo pod kontrolom, da tu nema nekakvih neželjenih stvari da se dešava. Uoči se brzo kad dođe do nekakvih, ajmo reći, promjena, znači fluktuacija, ili ne znam, kamion radi nekog problema, počne više trošiti ili nešto, to se onda brzo uoči i vidi, ovako zna koliko bi dugo on vozio sa tim problematikom. Pa isto tako, a čak i održavanje vozila, znači vozač već ima od servisnih naloga koje on pripremi, tako da se radiona već može pripremiti na dolazak vozila sa problematikom koje je najavio u tom servisnom nalogu u tom dijelu. Odlično. Dobro, hvala Nikola, slavim za sada. Idemo nazad na InTime. Ima Tomislav nekakvih podataka kakav je bio povrat investicije, da li ste osjetili? Nažalost, nemam brojke, nemam neke informacije, mogu samo reći o očekivanjima. Očekujemo da kroz nekakvih godinu do 2 u potpunosti iskoristimo sustav, da sve mogućnosti koje on nudi. Trenutno želimo smanjiti troškove voznog parka, problem je gorivo naravno koji svi ima, to stalno varira, sad je visoko, sad je nisko, popet skoči gore. Želimo to dovesti pod kontrolu, fleet management će nam tu pomoć. Želimo ići u digitalizaciju, slažem se recimo ko Hrvatska pošta što je smanjila te papire,
pomoć. Ljudi ne bi trebali bježati od toga da se maknu od papira. Da, to je stara škola, svi to vole, ali trebamo se ipak prilagoditi budućnosti, ići u digitalizaciju, pomoć ljudima da im bude lakše. I naš primarni cilj nije da sad financijski zaradimo od ovog projekta, nego da već unaprijedimo uslugu koju pružamo. To nam je glavni cilj, da unaprijedimo uslugu. Ok, hvala Tomislave. Ivane? Pa ovako, odnos povrat investicije, ulaganje u novi fleet sustav, u biti očekujemo kroz nekoliko godina, ali u biti mislimo na produkciji tek od 1.3. ove godine. A uglavnom ono na šta ciljamo, gdje ćemo provesti nekakve uštede, šta će nam biti dobro za povrat investicije, to je želimo smanjiti potrošnju goriva. I znači naši djelatnici sektora prijevoza intenzivno testiraju onaj vaš ekomodul kroz koji bi htjeli dobiti detaljnije izvještaje, odnosno personalizirane izvještaje za svakog vozača po pojedinom tipu vozila, kako se vozi, kako troši, pa onda tu možda planiramo dodatno nagraditi vozače koji su malo lakši na gasu i imaju manju potrošnju, a educirati one koji malo više troše. Pa to se nadamo da ćemo za godinu dana dobiti nekakve parametre kako to sve posložiti, analizirati i provesti u djelu. Da, u Hrvatskoj pošti to je ekstremno izazovno. M radi šarolikosti tog voznog parka, M radi toga jer ste baš doslovce svaki dan na raznim teritorijama u Hrvatskoj gdje negdje gdje imamo i Velebit, pa poslije imamo Slavoniju, gdje vozilo možda svašta proći. Ekomodul tu baš treba biti, to je zahtjevna implementacija. Zato smo se zadali malo veći rok da to implementiramo, a možda u konačnici ispadne da to nećemo ni moći provesti. Ali nas da ćemo uspjeti, očekujemo barem nekakvih 5 do 10% da uštedimo troškova goriva, a Hrvatska pošta godišnje troši 6 milijuna litara goriva. Pa onda ako dođemo barem do 5%, onda praktički mi smo otplatili investiciju. Evo, nadam se da ćemo doći do toga. Kakvi su uopće planovi u pošti? Planira se i dalje nekakva ulaganja u fleet ili ćete tu za sad nešto stati? Pa, planiraju se ulaganja i to kako sam na početku rekao, Hrvatska pošta ima najveći električni vozni park, 400 klasičnih vozila, osim toga imamo mrežu od 180 naših punionica. Tako da tu vidimo nekakvu potrebu za ulaganjem kako bi dodatno optimizirali procese punjenja i praćenja potrošnje električne energije automobila i samih tih punionica i htjeli bi kroz jedan sustav dobiti sve te podatke na jednom mjestu. Mm-hmm. Tako da pošto i električni vozni park je veliki, onda računa treba par sati da se napuni automobil, pa treba zamijeniti, dofurat drugi, većinom se to radi po noći i tako da. Tu ima prostora za poboljšanje. Uvijek. Mislim da uvijek ima prostora za poboljšanje i da zapravo nikad ne smiješ stati, jer kad staneš onda te pregazi konkurencija. Dobro, hvala. Kod Bravela, kakva je situacija s vama? Ja znam kakva je situacija s vama, da vjerojatno isto nikad nećete prestati ulagati, a imate i dalje nekakve planove, projekte, vrti se? Ma, projekte uvijek ćemo imati i svaki put kada ćemo se sresti će biti neki novi projekt, ja vjerujem. I to je ona bitna stavka, ajmo reći zašto mi volimo raditi sa mobilnosti, jer nikad nije bilo rečeno nešto se ne može napraviti. Kako god smo našli nekako rješenje na kraju, za nekakve zahtjeve koje su se pojavili, ajmo reći, to je dosta bitno, jer neko drugi bi rekao, to se ne može, to zaboravite, ali kod vas to nikad nije bilo. Uvijek smo našli neki model zajednički gdje ste vi, ako nikako u cijelosti, ali barem djelomično riješili naš nekakav zahtjev kroz vaš način. I tako da zbilja mi ne da planiramo, mi kontinuirano zajednički razvijamo sa novim idejama što nama treba i kako treba. Pa, zajedno rastemo. Neki novi izazov, mislim općenito, tako i kod nas, obavezno, sigurno ćemo ulagati jer vidimo da uspijevate većinu toga što predlažemo i sigurno ćemo imati nekakve nove ideje, nekakve nove značajke, tako da vi ćete upoznati s time. to ne sumnjam. Da, Bravel je meni uvijek nekako svijetli primjer u međunarodnom transportu i logistici.
kako možeš zapravo da samo treba razgovarati i razmjenjivati ideje, da se trebamo sjest na kojoj god razini, može to biti kava i samo treba pričati i uvijek se dođe tu do nekakvih novih stvari koje znaju biti iznimno interesantne i znaju od ničega nastati svašta. Definitivno, da. Slažemo se, da. Ne. Hvala i još samo da Tomislava pitam istu stvar, kakva su neki planovi za budućnost? Pa svakako planiramo ići ulagati u ovo rješenje, ići dalje. Želimo usavršiti to geokodiranje podataka. Dobar je smjer, u dobrom smjeru idemo skupa s tim. Automatski izvještaji su, kao što smo rekli, to je stvarno jedna velika prednost. Lijepo izgleda, razumno, a informacije koje ćemo dobiti sigurno da će pomoći tvrtci i nekakvim odjelima koji se bave analitikom, tako da daju prijedloge kako bi se moglo negdje uštediti ili poboljšati nešto, tako da siguran sam da ćemo ići u nekako ulaganje dodatno. Da, drago mi je da čutim. Meni je ovaj sustav koji smo implementirali dodatnog geokodinga za vas isto bio izuzetno interesantno, zato smo shvatili da možemo, pošto kod tog sustava koristimo 3 razine geokodiranja. Koristimo Google, koristimo HIR kao backup, a koristimo i naš lokalni geocoding mašine da bi došli do nekog rezultata. Onda smo shvatili da mi zapravo možemo ono što Google daje još dodatno unaprijediti sa algoritmima, a za to je zapravo bila povratna informacija koja je dolazila od strane in-time-a prema nama, da čuj, ova adresa baca ovdje, zapravo bi trebala bacati ovdje, zašto? Onda ideš istraživati, vidiš da Google to krivo sve nešto hendla i onda smo uspjeli naći rješenje kako zapravo Google učiniti pametnijim, bar što se tiče ovog dijela koji mi koristimo za geocoding prema vama. Što se tiče Hrvatske, uočili smo onu situaciju da već naših gradova ima iste ulice, isto se zovu i onda Google se tu poprilično mučio, nije razumio da, ne znam, Gajeva postoji u 5-6 gradova, možda i više, i toga je mučilo. Da. Ja, mislim da smo to jako napredili od onih nekakvih, koliko smo imali na 1000 geocodinga, 3-4 loša rezultata, ali tako mislim da smo to sad smanjili, ne znam sad na koliko, nisam niti gledao u zadnje vrijeme. Pa nisam ja zagledavao, ali primijetio sam da je manje prijava, odnosno da se prije bilo češće, sad je skoro da i nema. Tako da. Dobro, super. Hvala lijepa. Ja zapravo bi lagano privao sve ovo kraju, pa ako hoćeš još nešto završno reći, sad je prilika ili šuti za uvijek. Pa eto, hvala na ovoj mogućnosti da podijelimo iskustva i zapažanjima, zapažanja. Hvala drugim sudionicima isto tako, lijepo je čuti njihova iskustva sa sustavom, tako da eto, nadamo se da će ovaj sustav zaživjeti, da će to biti jedno super rješenje za sve nas. Hvala Tomislave. Bravel? Pa evo, drago nam je da smo sudjelovali u ovoj konferenciji. Isto ja se nadam da će biti takvih konferencija i u buduće, i konferencija i uživo razgovora i otvaranja i nekakvih novih ideja, kako od nas, tako i od drugih. I evo, Slavane. Ja nemam više šta ti dati. Sve je Nikola rekao. Okay. Hvala Nikola i Slavine. Ivane? Eto, hvala Ranko što ste me pozvao, bilo je korisno, moram priznati, pošto smo mi sad to friško u produkciji, sjetio sam nekakvo olakšanje, kad se sjetim koliko smo sastanaka, radionica, tim sastanaka odradili, razmijenili mailova oko svega toga dok nismo pustili u produkciji, već sam mislio koliko smo vas nigdje izmaltretirali, ali vidim da su kolege iz Bravela i in-time-a također imali nekakve specifične zahtjeve, pa onda mi je malo lakše. Već sam mislio da ćete vi prekinuti ugovor s nama kakve smo imali sve želje i potrebe, pa eto. Bili smo spremni na to i baš smo napravili neke dobre i zanimljive stvari i isto su se neke jako dobre ideje i unapređenja sustava rodile
iz vaših pravih potreba koje imate za samim korištenjem sustava. Tako je. Ja se nadam da to nešto što je implementirano za nas, pošto je to cloud platforma, da će te benefite imati i neke druge firme, isto tako da ćemo imati nekakve benefite od tog sustava sa doradama koje su te druge firme inicirale. To je i cilj svega. Da Šta je u biti cilj clouda i tako da, Tako, software da. as a service. Tako da svi koriste benefite svih bez obzira šta je u pozadini bilo. I da, meni je isto dosta dobar znak u cijeloj toj priči bio koliko smo se mi sad pomakli nekim modularnim stvarima da ih radimo, da to bude sve lako za korištenje svim korisnicima, a opet da nije specifično vezano samo za vas kao korisnika Hrvatske pošte, nego malo se i tu mindset kod nas promijenio, gdje smo malo širu sliku počeli uzimati u obzir, zato jer ste ipak Hrvatska pošta veliki korisnik, puno korisnika sustava i tu je te stvari su morale biti zadovoljene da bi sustav uopće bio funkcionalan. Tako, a i kod nas se isto tako promijenio mindset, jer mi smo dosta tih nekakvih rješenja, ne govorim sad samo o vašem, imali koji su bili custom made samo za nas. Tu nam se često znao dogoditi vendor lock, gdje smo bili u biti zaključani s nekim vendorom koji nas je poslije mogu ocjenjivati sa nekakvim doradama i slično, pa onda mi sad smo se odlučili da koristimo rješenja koja su dostupna na tržištu, koje koriste svi lideri u svojoj industriji i da pokušamo izbjeći taj custom razvoj za nas. Tako da generalno prelazimo čim više na te cloud platforme, s time da ovu našu core platformu, znači šaltersku aplikaciju po poštanskim uredima, ćemo i dalje mi razvijati, odnosno u biti naša sestrinska tvrtka MIPS, tako da imamo to čim više pod kontrolom. A za ovo ostalo želimo se ubaciti u prakse koje sve druge kompanije na tržištu imaju. Da, hvala Ivane. Hvala još jednom svima što ste izdvojili vrijeme za ovaj panel. Meni uvijek mi je drago prisjetiti se šta smo sve i prošli, šta smo sve radili i da ste pozitivni u nekim budućim aspektima za razvoj platforme. I evo, to je to od mene. Mislim da smo pri kraju ovih naših sat vremena. Pa ja vas sve lijepo pozdravljam i vidimo se uskoro. Pozdrav! Pozdrav svima! Pozdrav! Da.